yang baron dia boromo hilik pai mas naga di tambe Rogo chung unwanted hair rong no chung remove khaimano tai Hi everyone, hi lam shogani YouTube channel o blog ong khang kisa salse kang para thang phaimani tuiwan dalo thang phaimani ka proni blog ke norok nai tongde ang para thangai tam tam khaika iko fresh Mwikwthwng para phaikang ke hai naman chobo angke ayang nogo ke ang kaislai bani bagai manja jayata ha Oh, kuwi khana tlang thang manu bole bazara asgo khana bazan din lemne tuiwan dalang tak tuiwan dalo phaijak omono haino kisa khe mane kisa oba khain hang keno tei khe ang thongso an basai han thongso gomte kisa khe Kalau mau kerap bisa piat surawnya, bisa dikopoli dulu tak? Ketu yang mana? I omong ke Chini Bari, omong ke Yongsong ni Bari, ke Yongsong ni Bari si khak tong phayang. Ram di kau, ram di, ram jang na ya. Ni, baru phayang khay do, kinto kalai khay ke. Yang baron dia boromo. Hilik pai mas naga di hilik pai. Bayang kena na butanan din na iba? No. Omong ke Sin Bari. Kata jadi lu kaki na. Amai ko. Ang kami mo na hani singga. Ta thai ka ba mok. Busu daloi ko bang mane ora pura tabang mai. Sudah mana sih ya? Squat, senang dalam kolom. Nah, Iya, lama ni sih, ni musan. musan. Akromon sih kayak jalan. Parah kayak engkel. Muka tu napa perihnya? Bobo sana saya bobo nungai nungai. Ini kameramen lagi. Oh he, aku telat tong nera. Wajah non kayak engkel wajah. Sakra kenda. Oh, biar thang ate kober son. Bale Mwikwthwng kita. Omo ke gom, ayong borong ni gom. Au se bolong thang kata. Ke gom ra lai jong ko. Ata sama ni gom iko. Ini kan radang pergi tu. Au, khonong lai ko. Ye dekho gom. Tak tu charawo cho to kami no nai to gongoi tongo ekdom green angoi ingke chin kami bamo haino ekdom tong to nai to sari ko ingke ekdom khas range phayo para berai nani ingke no sopai kan sanjang thangka ingke sanjao ma tai ani cousin bai kotor phaijang ingke yong khoroksa phaijang ke bongno cha bai papor seri na nayo o papor homemade papor si bazar paimania chinno gano thuruk roktong ingke borok tuiro phaikata chono borok bai chin chono prai no mo haike papor sanam tuiro phayo chinno Hi everyone, bahai tong bai kha khai jotono kam no tong bai na hingkai nok bai kaisang product share khaina bagai phai ka apong kha tong adi funuk tongo AGARO ni multi trimmer for women omo buridong ni bagai especially buridong bagai belaka nangkuk mani
Tamoni bagay himalle chung waisho ke parlor rogo salon rogo thanani time mayang jang nog ni kampai le ani bagay so tama samung nang abung kaisa sai khrananai oro 1 year ni warranty butongo omo boro use khaina inke face eyebrow legs and arm tai armpit tai bikini line rogo bo chung trimmer by use khaimano ingkai narno phono gai tongo tam oro man kaisa to manual cut mano am pore kaisa pouch mano o mane rongno tonna bagai inke tinta heads mano oro attachment ta tinta attachment mano kau attachment tam samung nang bo jaga nang abojan phono gano charger cable mano tai brush kaisa mano sap kaina bagai inke amo kana main trimmer ingkai oro kaisa attachment thepajak tongo omongkha face ni kabangma unwanted hair rongno chung remove khaimano o trimmer by ikorong ke on off button obono mothor kainke no on ong nai tei mothor fikengke haina hai off ong nai iko ang norno khai funuga no omo chini bo chalarong ne hai kisamisa bikhumu rok phaya diba mokhango chalarong to sengkari rok phaya ba namo haya china wa hainum bikhumu kisa phayong ke abono no chung obo bai trim khai manota clean khai mano ekdom kono wana kering ke khlaiman ya golo omo ke khologe bo sap khai manota bisingo je bikhumu rok phai ko chung trim khai mani aro kasai tongma rok no sap khai manta omongkha eyebrow trimmer eyebrow rok chung waisesho threading rok khaijanani salon thanani chung time rok maya ngi dibanka nogon saijung khaimangka omono bo haino hai tolani a je manai no khulogoi nai chung obono attach khainai ika omo hai ke khulogoi attach khainai ta o puilani abono puilani heads no khulogoi amon pare heke o trimmer ro attach khainai ta salon thangslabi angke taiwarana sinanglia nogono khlaimangkha omongkha bikini trimmer bikini line rogo chung unwanted hair rongno chung remove khaimano tai leg armpit omo hai rogo bo chung obo o trimmer by chini unwanted hair rongno chung remove khaimano ta joto trim khaimani yagulo chung brush by ke heads rongno clean khainai hinke norok o product nangai tongkhang ke ang description no o product ni link dei danai norok o product no o link ko habai na hare mannai hinkai next day ongke hari buisho ni chung eko panchon hinata chungke kabangma je mui rok bolui nai Mwikwthwng rok bolui nai songmani norok tam hingisa comments kai sari chungke panchon hinota hinke oro ta koita prokar ang gorile naijakliya kabangma no hingke sejna boru nai hini wansugoi iko manai no sejna tan ro khata hinke tain dino haino hai nogo panda ungna naifika panda hinke tam linke nano no buishuni maiklairana nayo ke buishuni maiklairana bagai iko nogo oborok phaijak boira girok phaijak ingkai borok no maijaro naita ingke tai nano no bo maiklairana naita kisa salsakang no amani buma chini nano matai chakha hinke bon bagino chung buisho maiklairana hinine chinnogo arrange khailekha parani kakisong yongsok bo phaibai kha maimi songnani hinke asu bor gobang toringya iko para kaisa simita tasara chini pandao hinke mangsorok korijat asimisi amo hai kaisa rules tongo ta manai jado bo phaika chinar sabung khainani actually chung pailaya ni bagai angasu blog kolok khaisi mandiya nogo phaikenge nokni samunga amano help khaimang inke samungdang tu tui bhaike camera rok sagai tongnai jak thogi angai thangota Kwtal Kirtan party aboni our main vocalist main singer inke bo tangsar sabai khananai ta bondarang ni buskango
dik lang ini sama nih oh bahas mana sur bagus taga angsa jakse oh bunu angka ba dar sabta ba sabda I contact I understand. Tạm đấy. Tạm đó mày. Oke, blog asung nong ka, jotono ka ham tong di. Bye bye, ta ta.